Maro atu se tātou turu I whea uma ngā ruenga o whenga iai ia o se whapoponga whoile nei o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Wa matatu rea so na mawhaio na maua liwi te tongi mo a inga, family leave, ma liwi te tongi pe a whia ni sa wanga I te tono a inga, domestic violence leave, ma wa mai aneo na suasuina. O tangata whai ngā ruenga full-time, part-time, ma le casual, e anga wa ai de nei whainga e se furu waso o liwi te tongi mo a inga, ma le se furu waso o liwi mo e sa wa ina tono a inga, I tono se furu rua masina, ina ua pasia le tūra whono le whainga malo ia au kuso o le tausanga taluai. O le tutongi lao ia liwi e fua lava I le au whai e masana na maua le tangata o lo o a fia mai lona whale whainga ruenga I le piriota e masana na whainga ruenga ai. O pisi nisi la I te whato a amata wha mamalu ai le whainga nea I le mai o le ono masina lona winga whato a wha mamalu le masina o kuso a o isi whale whainga ruenga uma wa amata anga wa ai wa amata atu I le so. Wona ia nei tangata e fia e anga I matawhanga I New South Wales ia whae tete, ma ia sila toto ai se tasi o whingota po o se mea ola fo I meresami, e whaingoa o le Blue Dragon, e peo na whaingoa ia nisi, e lai titi lava, ma ua wa ia le tafta whiane I lungo matawhanga I New South Wales ma Queenselani, I le teminei, ma ua whaia I eisu e su enga se tasi e te lelo na sila fia I tūranga I le sami, ma ua whautua mai I a whianga. Whai mai o Blue Dragons, lātou te whaonga o lātou cells, e pui ai lātou, mai ei te mia a fia I lava tangata. Sauno ai le marine biologist o Julian Obaid, sa whaila na suenga I le fo itu ai ngā mea ola mai le sami, mai ti ngā tele pe a ue le Blue Dragon le tangata, e ui isi ona ta maitino, mai maua I sami ma whanawhana e peo le Pasifika o le vasa Atalani ma le vasa India, ai Australia nei e mā tele na maua I le East Coast, mai Queenselani I le tu I mātu o Victoria. O le so walo I aile whaasao I tu ainga o aitema plastic I Victoria e pei fwona whaia New South Wales le lua masina taluai. O aitema e pei o straws e pipi I mai I vaitau mawhata I pei o straws I le tino tama I pusa juice o le awhatanga pea mo le isi tolu tausanga e mai se foi mo tangata I eimana o ngā tūmau e au na whao ngā lea aitema I le teimi e tau mawhai. A o ai te malai pe o straws, o sipuni, matui, naifi, ma plastic se tula uma isi foi containers mo vai inu o whaasaina uma nei Victoria. Whai mai te whai ngā malo a Victoria o ai te ma plastics nei e ato I eile tasi vai tolu o ota o lo o whaaleanga ina I a la vai ma le sio manga. O le aso mua November o tausanga taruaina a mata wha mamalu ai le whai ngarea I New South Wales. O lo ilo nei le matanga ruenga le soifua maloloina le isi tui e lima I ai tui pui le COVID se fuluiva. O whaelo mai le solo tatalia nei se whaiunga le atagi le Australian Technical Advisory Group on Immunisation I le mataupule nei I le tui lona lima o le COVID. O le teminei na o la tau e ia a fianga onga tau le soifua maloloina masidia marata I se fuluonu tau sanga le matutua o lo oanga waa e mawhaino whaia le atui. A o le fesiri watula I mai I le toa tele pe whea pe a whai e iei isi o tui pui o lo o misi e le I whaia. O ta ue le ripoti au lava la o na wa ai pe se fō mai mo se whaatanunga pe a whai o le tūlanga lea ai a whai ua mai a umatui o na whaatantari loa lea I le whai unga le atu ina mai le atagi pe o le a whaatino loa ma le tui pui lea lona lima. Ma le tala muli wa iei se app fōu wa whaalawi loa I ripoti le vasa nei o le ama wai se fesosoani le ngata le whai pisinisi ai whape fo I se tangata sa iri ngā ruenga ma mana o mia sina tupe whao popo. Wa ta ua le 9 News I le so o le app lea e ma whai ona feso o ta isa o ai lava le pule o le pisinisi o lo matoe mana o mia nian tangata whai ngā ruenga ma le tangata o lo tau sa I dia sana ngā ruenga po sa isi fo I ngā ruenga e whao popo e ma wai se le ni whao popo so soani le tau ura soifuanga. O le app e whai ngō le sub e mawhai e ona whafso tai e le pule o le ngā ruenga e meise lava I lātou I aunanga tali malo, hospitality, I lātou o lo fia mawani I ngā ruenga, mō sina sele ni whasiri. O le app na mua I whaia le lua whese fulufitu e Kate McCameron Reid, ma sa whaia le temile sa whainga tai o na sa idia fōni a la tangata whai ngā ruenga e kawa ina sifi le la pisinisi o le bakery. O le temine I la eto o tele wa mōni mau le tele o le fisosoani, a le app le nei, moa lātou pisinisi, ia ai mai se foi, tangata whai ngā ruenga ua mauai sina se leni whao popo, le nei vai tau o le taunga tau le soifuanga, ia ele ngata I tau mafa,
whapea foi ma le whatupeina o awala o whemalanga inga po ta vale. Tala nara video Samoa mai Ausetalia, ina nei a soruru.